Ngi pidiang skubhai phi baro shakanika channel kajongi bat hakanika video ka bamta sngi ngin pe ikiniki post artali ki barang shulai thamai hapo Meghalaya. Shaban sedang ka video ngashkabun pentep ba ngidan ru ka gaming channel kajongi bat lada pisu tenat ban pe iki gaming videos kum ki videos jong ki PUBG dan ikwe de ki games ngubha subscribe ikanika channel kajongi kharang ba phenyu ki gaming videos ki bangin sa upload thamai kable shibon mentangin pe ikiniki post kiba pelat daka District Rural Development Agency lane DRDA mentau benai arajar apoi ki kerteng juga niki post kilangkum ni program assistant but accounts assistant lane data entry operator kelas date lane ka tarik ba khadu ba pila bon submit ki applications ki jangpi kedai hu live ho tarik benai Julai arajar apoi ia ka post program assistant ka balai kawai ka tulap lani ka salary ka day 8,000 hak si benai but ia ka post accounts assistant lani data entry operator ka neru ka like kawai ka salary lani ka tulap ka day 8,000 hak si benai mentapat ngin pe ki educational qualifications lani ki jingdan kam haki jing pule shoba pin apply ki post ia ka post program assistant pihak ban pendap ya ka post graduation ke jongpi haka MSW lani economics lani sociology lani agricultural economics lani rural development na kanu ka university ka bapau ya ka post accounts assistant lani data entry operator pihak ban pendap ya ka graduation ke jongpi haka commerce bat pidai ru bandan hisnam PGDCA na kanu ka university ka bapau kitu ki bakwa ban apply kini ki post pihak ban submit lane pha ki applications ki jong pihak ka standard form bat ya kene ka application format ngal ai po description ya ko video te pila ban download ya ka pihak ban pha lang ru bat ka biodata bat ki testimonials bat ki educational qualification certificate experience certificate bat artli ki passport size dur bat ka address ka jong pi shakani ka office kumbala ai harum Shwala ni haka live hotering mentau benai Julai arajar apoi hado sausteng janmit. Tekani kadi ke address ke ba pihak pa yagiti ki Deputy Commissioner and District Program Coordinator RGSA District Rural Development Agency West Jantia Hills District Jawai. Ka official notification ke bala pelai hi dagani ka DRDA kal ai po description jong ni video te phila ban download ya ka PDF but Laban pulih lada piko ban tip susu spang wiki details.